Yes, nizere ko mumeze neza bakunzi ba RTV24, nizere ko aho muri hose kandi mukomeje kugubwa neza, munsi ubabere muhire kandi uyu munsi uze kubabera uw'ibyishimo, amahoro n'umunezero, muhahe muronke, Imana ibarinda kaga kose. Ni Pazero umuhungu wanyu, ndagarutse ngo turebe ese byifashe gute hirya no hino. Gusa utarakora subscribe, kora subscribe, wowe utarakora share usharinge, uhe bagenzi bawe nabo bagiye babona amakuru agezweho kandi acukumbuye ku gihe. Amakuru aravuga yuko rero aka kanya intambara ikomeye cyane ndetse no kurasana hagati ya ndetse igihugu cya Amerika ngo bikaba bikomeje gufata indi ntera cyane, ndetse ntago biri kubera hagati muri Iran gusa, ahubwo urasirazuba bwo hagahindutse isibaniro ry'intambara cyangwa se bukaba bwahindutse ahantu urugamba ruri kubera ubutitsa kugeza amagingwa ya. Biravuga ko intambara iri kubera hariya muri Oman, kabera hariya muri Hormuz, intambara igakomeza ikabera hariya mu bice byinshi cyane bya hariya mu burasirazuba bwo hagati, harimo na hariya muri Fujairah, akaba harimo na United Arab Emirates, n'ibintu ubona ko nyine byakomeye cyane muri Bandar Abbas. Mbese ni intambara yagutse cyane, intambara ikomeje kwibasira ibikorwa remezo byinshi cyane biri kwenda bisenyuka hariya mu burasirazuba bwo hagati. Strait of Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz, iki ni cyo gice cyugarijwe cyane kurusha ahandi. Ni inzira rero y'ingenzi inyuramo amato atwara peteroli ku isi, ndetse hakaba hacamo n'andi mato akomeye cyane yatwara ibicuruzwa cyangwa se amato y'ubucuruzi. Aha rero niho habereye kurasana hagati y'amato y'intambara ya Iran ndetse n'amato y'intambara y'abanyamerika. Biravuga ko rero ibitero bya drone na mezire bikomeye cyane hariya muri Strait of Hormuz biri kugenda kabisa umuvuduko udasanzwe, ndetse no gufatirwa cyangwa se guhagarikwa amato y'ubucuruzi amwe namwe atandukanye, nk'uko mbikesha Liberty Radio cyangwa se Radio Free Europe. Bikavuga ko rero hariya muri Strait of Hormuz aka kanya ko gace ka mbere kibasiwe n'intambara ndetse n'ibitero bya za drone zo mu kisa ry'abapilote ndetse na mezire. Gulf of Oman cyangwa se ikigobe cya Oman niho ha kabiri. Aka kamwanya muri aka gace ka Gulf of Oman cyangwa se ko mu kigobe cya Oman, Amerika yahashyize amato yayo y'intambara n'indege za gisirikare kugira ngo zirinde amato y'ubucuruzi. Iran nayo rero ihakoresha ubwato buto bwa gisirikare n'indege zitagira abapilote zizwi nka drones, kugira ngo rero intambara n'ubundi ibe yarushaho gukara. Nukuvuga ngo aka kamwanya muri aya mazi naho mu kigobe cya Oman hari kubera intambara ikomeye cyane. Iran nimwe hagaba ibitero bitewe nuko hariyo amato y'abanyamerika, hakabayo n'abasirikare b'igihugu cya Amerika. Bivuze ngo rero ntabwo Iran yabareka ngo bagomeze bidediyembye gutyo bagenda uko bashaka, bigira uko bashaka. Ni ibintu Iran itapfa gukunda cyane. Ubona ko rero ubuzima bwakomeje kujya mu kaga hariya murasirazuba bwo hagati, cyane mu kigobe cya Oman. Aka kanya ko ahandi muri Bahr Abbas, iki ni icyambu gikomeye cyane. Bandar Abbas ni icyambu gikomeye cyane cya Iran kiri hafi ya Strait of Hormuz cyangwa se gituranye na Hormuz. Cyabaye rero ahantu h'ingabo za Iran n'amato yayo byibandwaho cyane. Amato menshi rero y'intambara ya Iran ahava cyangwa se ahahungira. Ni ukuvuga ngo hariya umunuze muri Bandar Abbas ni icyambu Iran ihungishirizamo amato cyangwa se ikahagurukirisha amato agiye gutera andi mato y'abanyamerika cyangwa se andi mato mu cyambu. Rero ngo iki cyambu cya Bandar Abbas ni icyambu gituranye na hariya muri mu muhora Hormuz, kikaba icyambu rero cy'abanya-Iran. Iki cyambu rero nacyo kigeze gufatirwa n'ingabo z'abanyamerika ndetse baranagifunga muri cyagiye bakoraga ibyitwa blockade, ariko mu kuza kwibohora rero ingabo mpinduramatwara z'abanya-Iran ziraza rero ziza kuharwanyira, zirangira zihabohoje, zirahasubirana. Ubu rero bikaba bivuga ko naho hari kubera intambara ikomeye cyane, ngo hari kwaka umuriro aka kanya, ngo ibisasu biri kuhaterwa ubutitsa. Ahandi hari kubera intambara ni Fujairah, iki ni igice cyo muri UAE cyangwa se muri United Arab Emirates, kikaba cyagabweho ibitero bya drone na misile. Iran yashyizweho cyangwa se Iran irimo igenda ishinzwa kohereza ibi bitero. Iran igenda ishinzwa ko ariyo iri mu gabe bitero hariya muri Fujairah muri UAE. Ngo hari kandi n'ibindi bikorwa, kandi harimo kugaragara nk'ibikorwa by'umuriro ku bubiko bwa peteroli bwo muri aka gace
gace bivuga ko ariho indege za drones cyangwa se na Mesire ariho ziri koherezwa muri UAE hariya muri Fujairah. Bivuga ko rero hariya muri Fujairah hari kubera inaho intambara ikomeye cyane ngo Iran irimo irahagaba ibitero ubutiza cyane ko UAE ni igihugu nacyo kimwe mu bifite ibirindiro bya gisirikare by'abanyamerika. Bivuze ko kandi iki nacyo kibazwa mu bihugu by'abanzi b'igihugu cya Iran. Niyo mpamvu rero na Iran ibigomba kuhagaba ibitero mu buryo kugira ngo yirwaneho bizwi nka self defense cyangwa se ubwirinzi mu ndimi z'amahanga ni self defense. United Arab Emirates rero ubakakaye naho intambara imeze nabi muri UAE rero ikaba ari igihugu kimwe mu bihugu bifasha Amerika, bityo nayo rero iri kugabwaho ibitero bya Mesire na drones bivuga ko biri guturuka n'ubundi muri Iran hariya Tehran. Kandi muri Tehran n'ubundi bivuga yuko n'ubundi ikintu kigomba kuba hariya nuko n'umundi UAE igomba gureka abanyamerika bakakura ingabo zabo bakagenda cyangwa se mo kimwe ikemera igashyirwa hasi bigakomera cyane. Ubu rero kurasana kuri kuba kurakomeye cyane. Indege y'intambara ya Amerika yo mu bwoko bwa FA 18 Super Hornet rikaba rero ngo yarashe ku bwato bwa petrol bwari butwaye ibendera rya Iran nyuma yuko Amerika ivuze ko bwari bwarenze ku mabwiriza ya blockade yashizweho mu nyanja ya Gulf of Oman. Bivuga ko rero hariya muri kigobe cy'abanya-Oman Amerika rero ngo yifashishije indege yo mu bwoko bwa FA 18 Super Hornet ngikaba rero ngo yarashe ubwato bwa petrol bwa Iran bwa cyangwa se ntawamenya niba bwa Iran cyangwa se bwa Iran ko gusa ngo bwari bufite ibendera rya Iran. Intambara rero ukabona bibona ko bikomeje gufata urundi rwego rukomeye cyane. Iran rero ntago yahise yicara hasi ngo ituze nkuko mbikesha The Sun, bahise bakomeza n'ubundi Iran nayo yakomeje kohereza Mesire na drones ku mato ya Amerika n'ibihugu binyuranye kandi bishyigikiye muri ako karere bishyigikiye igihugu cya Amerika. Nubwo Amerika yavuze ko byinshi byafashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere ariko ibindi byinshi byasenye n'ubundi amato ndetse byica n'abandi bantu, ariko ntago haratangazwa ngo ese hapfuye bangahe ese abakomeretse bo ni bangahe. Hari amakuru avuga ko habayeho naval clash cyangwa se ikizwi nko kurasana hagati y'amato y'ingabo za Iran ndetse n'ingabo za Amerika mbere yuko ibiganiro by'agahenge bishobora kuba byaba biri buze gukomeza uyu munsi. Iyo tuvuze naval clash ni igihe rero haba habayeho kurasana hagati y'amato abiri ahanganye cyangwa se amato y'impande ebyiri zihanganye agahurira ahantu cyangwa se agahurira ahantu naka akarasana ku rwego rukomeye cyane. Gusa ibi byose nubwo biri kuba President Donald Trump, president w'igihugu cya Amerika, we yatangaje yuko igihugu cye n'igihugu cya Iran ngo bijyanye no kuvuga no kuganira cyangwa se no kugira ngo intambara ibe yahagarara ngo bigeze kure cyane. Ngo ni ibintu ubona ko nyine biri gutera imbere, birimo bigenda bigaragaza ko bishoboka ko byakunda intambara ikaba yahagarara. Gusa ariko iyo urebye buryo intambara imigenda iguma bayirwana mu segonda barwana undi munota barwana, uhitubona ko intambara ishobora kuzarangira ariko ikarangira bitinze kubera yuko igihugu cya Amerika ntago kiri kwemera ko cyatsinzwe n'igihugu cya Iran. Ni bigaragaza yuko rero ibi bintu ushoboka ko bigoye cyane kandi bikaba rero binagaragaza igihugu cy'abanyamerika nk'igihugu cy'ikinyantege. Ngira ngo kuva intambara yatangira tubona ko igihugu cya Iran ni igihugu gikomeye cyane, naho igihugu cya Amerika cyo ni igihugu nk'ibindi byose nacyo cyaraswe isaha n'isaha nacyo cyatera kigatsindwa. Yes, ni Pazoro umuhungu wanyu, iyi ni LTV24. abo utarakora subscribe kandi usharing ubwe mugenzi wawe ajya abona amakuru nawe kandi agezweho kandi acukumbuye. Ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.